Rais William Ruto nkatho ni untu bwa kuthura Profesa Peter Kinyua Muriungi ta VC wa mbere wa Tharaka University. Bakiaria kiama babaiborete Profesa Muriungi gutigira na kuritira ngugi skuru iu o tabure thiritwo akiruta ukabere ni kenda skuru yumba gukira kinyankuru kia kera kiri mucemani ojojo uria ni mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na therete kugwatira skuru iu na njira ya kuthondeka barabara gwikira stima amana kwenja roji ntere ukienda mathomo jeta na mbere bubwega gutina wagagia Paul Kabithi atwecho na njira indiko. Imbuto njuri ya Tharaka bagicokeria nkatho rais wa nthiguru ya Kenya Dr. William Ruto nontu bakuthura Profesa Peter Kinyua Muriungi ta Vice Chancellor wa Tharaka University. Ona njuri uciara na baingi barabe yunga na njuri na tugicokia nkatho kiri rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto nontu bwa kuthura Profesa Kinyua Muriungi ari Vice Chancellor wa mbere wa Tharaka University aendelea na wira arutite mbega na ingwitigia kathi na kuruta wira mbega ya siri igucokeria nkatho CS wa mathomo Machogu nontu bwa kuona mbondi yake yawandike ni Muriungi nwe agiritwe kuthi na mbere na Profesa thi na mbere gwatira njuri nontu kirari kia urara ki nontu ko ukiona igukiria nkingo. Ara Profesa Peter Kinyua Muriungi akiaria therete kuruta ngugi na kio kiri gukire cukuru ino kwenda kubwira za community ntiburinga nthi nkendelea kuruta wira ana nkaruta wira nkuruki. In fact ntikuga kazi iendelee ndiuga kazi ianze nontu ndiro wira nene rimbio itwa ina ndo anene muno na kuri antu kwenda gucokeria nkatho muno. Number 1 CS wetu kithore kindiki and support na inya nene muno. Number 2 Mheshimiwa Njonji Gitonga Murugara anathira na maru mwanka kwa Machogu auga mwana uyu nontu bwa unit of purpose. Na number 3 kijana wetu Paul Mugambi daktari tukiambagiria na nursing na clinical medicine na ino tubiri uchiambiria mianke iri kithiro wegue aritwa bareaga o bakarita wenya mwira cha tuchumbura muno cheta wangige torenda aritwa baya baingi tambio tangige. Ojumba Tharaka Gitonga Murugara gikira anene kuthurwo kwa Vice Chancellor wa Tharaka University. Kwegere congratulations Professor nontu bwa gutuika Vice Chancellor wa mbere wa Tharaka University. Tontu bunini bobu na tutikuthukia tukiuga nontu bunini nontu bunene muno. Number 2 itucokerie President wetu William Ruto nontu bwa gukunenkera giti kia Vice Chancellor. Giteke wanenkeri William Ruto gukerukira ki atongorie babangi berungu rwake mbere ma itwachugirie bwa tumba na mbere atongorie ba Tharaka Nithi bonde ibaruthie bwega nontu gutie gwakararie mantu ma Professor Kinyua Muriungi gutuika Vice Chancellor. Gwa kiri Paul Mugambi na ora kinyi mukuru njuri no ende ukaririte giti na mari mairi igo Vice Chancellor wa Tharaka University wa mbere enu ingi karieto kaukarare agunyuma katwita acting katira ikega bwega lakini ende thaino turiuga igo Profesa Kinyua Muriungi Vice Chancellor ende taito ingi tuguchererie na Nairobi iratithwa EGH MGH OGW EGH Elder of Golden Heart those are national honors icho tuguchererie ndi warikia kuandika Profesa no Profesa nayambagiria na amwambirio Peter Kinyua Muriungi no ongero kathera au muthia wenda lakini muthia ara muthia ukakira koma ukaandika EGH sawa kengo Kenya yonthe utwike ndi no tambrika na uri na national honors na no rutite wire mbega twambirie university ino na arambi twandare arambi ni tukiambiria arambi kuma Tharaka University nkiripotera uru weekendi Bito wa Paul Ogwa Kabithi.